et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, hari byitezwe ko abaturage bagera hariya ku bwinshi kuva mu mama yagera hariya mu masaha ya saa 5 z'amanywa uyu munsi abaturage bari bagiye ku maradiyo abandi bacanye telefone zabo kugira ngo hatagira inkuru nimwe ibacika yari ambiance ari nako tubabwira ko umutekano wari wakajijwe mu mpande zose za quartier yitwa Virunga ari nayo ikoze kuri airport international ya Goma. Wabonaga abaturage abacuruzi ku mihanda baretse imirimo yabo bavuga ati reka nze barebe uyu mumama mission yamuzanye irimo kuba abantu bari bahawe amakuru kuva ku munsi weje ku kibuga kigiye gusubukura imirimo yacu. Mu byo turaza kwibandaho muri ikiganiro ni ishusho y'umugore wahageze agaragaza guca bugufi n'abari bamuherekeje nubwo umutekano wakajijwe abenshi nabwo bari bazwi ikibuga cy'indege cya Goma cyabashe gukurwamo ibisasu byari bikirimo. Abimeze bite Baraka wowe ukunze kuburi hano kuri tele? Kibuga cy'indege cyarangije gukorwa amasiko yose yaranangiwe indege yari yose yahagwa. Ikibuga cy'indege cya Goma cyarangije gutunganywa neza. Mama 23 yashizemo imbaraga nyinshi ishoramo amafaranga kugira ngo ibikorwa byose bizongere bisubire ku murongo. Hari hameze neza ku buryo ki n'undi munsi indege nini nayo yakongera kwagwa hakongera hakagira ishusho hari hafite muri 2024. Yes, ndakwifuriza umunsi mwiza, ndakwifuriza ijoro ryiza, ndakwifuriza wa kane mwiza. Hari abari kwerekeza ku munsi wa gatanu biterwa n'igihe uturebeye muri ikiganiro cyangwa se urimo kuturebera. Uyu munsi wa none mana y'amahoro nizere ko yabahaye umunsi mwiza cyane, umunsi mwiza cyane kuri mwe. Tuje muri studio za Connect Media TV kugira ngo tuganire namwe. Bamwita Viviane Van de Pele cyangwa se de Pele, umuyobozi wa Monesco akubutsa hano Igoma eke kintu cyamugenzaga. Fizi na Mwenga hari imirwano ikomeye cyane kuri uyu munsi wa none, habaye imirwano ikomeye cyane n'uwa kano satiro wa gatanu yakutumba yakaniye hara muri Uvira. Biraza kurangira bite? Wari kare Nyabyondo hari imirwano ikomeye cyane. Baraka abacancuro inzara ibamereye nabi. Blackwater baje muri imirwano bazi ko ari ibintu byoroshye, byose turabigarukaho. Ndi kumwe n'umunyamakuru wacu mwe musanzwe mwumva hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwita Baraka Pascal. Baraka, amahoro? Amahoro Jo, makuru yawe? Yera mikoro ugira ngo abadukurikiye bakumve banakureba neza. Ndahari kanze muhe mikoro neza ariko twaje rwose ndahari. Umeze ute? Meze neza, ni umunsi mwiza ku baturage ba Goma. Turaza kubigarukaho rwose, nanjye byo byatumye mvuga ngo ngusange tubisesengure neza. Inshuro kangahe ugeze mu Rwanda? Ni inshuro ya mbere ngeze mu Rwanda kuva wavuka. Kuva navuka rwose. Rwanda habaye ute? Rwanda harakeye. Nakiriwe neza mu mipaka yombi. Yego. Ku ruhande rwa Kongo n'u Rwanda nakiriwe neza rwose, mbona nta kibazo. Uramubona mu ngo wawe Jado Pride, nyamakuru w'umwuga? Jado ndabona rwose ari umunyamwuga. Twari bisanzwe tuvugana ndi mu mashyamba the USA. Kuri the USA ndabona ari gutwika. Avugana uri mu mashyamba. Ubukubutse wari kare ejo twavuganye uri hejuru arazapinga. Nkubutse muri Sheferi yo bita Banakindi. Ni muri territoire ya Walikare muri secteur y'Abanyanga. Uvuye mu Banyanga? Niyo mvuye. Tuzane Amanyanga?
oya ni ubwoko bw'abakongomani bwitwa manyanga ariko bahinga n'amanyanga n'amanyanga urayazi amanyanga ndayazi ni amabungu ku bakongomani. So mwita Baraka ari hano muri studio zacu yadusuye avuye hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabyuka ku numa uyu mugabo yaduhaye amakuru menshi cyane akorera Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo abari kuri front line. Iyo tuvuga front line wumva umuriro, wumva urugamba, wumve wa muntu uri kuri tele rwose kuri front line. Araje kugira ngo dusesengure muri amasaha satira ijoro, ndetse hari n'abari kutureba bitewe naho muherere muri mu masaha yo kumanywa. Umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO Viviane Van de Pelle yasuye umujyi wa Goma bwa mbere mu gihe kirenga umwaka ahageza icyifuzo cy'uko ikibuga cy'indege rwose cyafungurwa. Yaramaze umwaka bisaba, bibaye nyuma yaho witwa Bitu Keita. Uyu Bitu Keita rwose Bitu Keita yaraje hano, murabyibuka twari hano muri hoteli ya Serena Hotel ari kubita rwose avuga ko ataganira na FC23, ariko uyu mugore waje mu ndege idasanzwe Baraka Pascal yarahari. Niyo ngingo tugiye guheraho, ni inkuru igezweho hirya no hino kuri iyi si. Nabonye benshi bifashe ku munwa bibaza niba ikibuga cy'indege kigiye gufungurwa. Hari icyo Oscar Barinda umuvugizi wa mama 23 amaze gutanga. Brake duhe ishusho mu mujyi wa Goma ukubutse hamwe n'uyu mugore witwa Viviane Van de Pelle. Yego Van de Pelle uyu niwe wasimbuye Bitu Keita wa mukecuru kubitaga ingutiya rwose ubona karishye cyane yagiye mu zabukuru. Uyu mugore niwe wamusimbuye. Byo byifashe bite mu mujyi wa Goma mu kanya gato? Byari byitezwe ko abaturage bagera hariya ku bwinshi. Kuva mu mama yagera hariya mu masaha saa 5 z'amanywa uyu munsi abaturage bari bagiye ku maradiyo, abandi bacanye telefone zabo kugira ngo hatagira inkuru nimwe ibacika. Yari ambiance ari nako tubabwira ko umutekano wari wakajijwe mu mpande zose za quartier yitwa Virunga, ari nayo ikoze kuri airport international ya Goma. Wabonaga abaturage abacuruzi ku mihanda baretse imirimo yabo bavuga ati reka nze barebe uyu mumama mission yamuzanye irimo kuba abantu bari bahawe amakuru kuva ku munsi weje ku kibuga kigiye gusubukura imirimo yacu. Mu byo turaza kwibandaho muri ikiganiro ni ishusho y'umugore wahageze agaragaza guca bugufi n'abari bamuherekeje. Nubwo umutekano wakajijwe, abenshi ntabwo bari bazi ko ikibuga cy'indege cya Goma cyabashe gukurwamo ibisasu byari bikirimo. Abimeze bite Baraka wowe ukunze kuburi hano kuri tele? Ikibuga cy'indege cyarangije gukorwa, amasiko yose yararangiwe, indege yari yose yahagwa. Ikibuga cy'indege cya Goma cyarangije gutunganywa neza. Mama 23 yashizemo imbaraga nyinshi, ishoramo amafaranga kugira ngo ibikorwa byose bizongere bisubire ku murongo. Hari hameze neza ku buryo ki n'undi munsi indege nini nayo yakongera kwagwa, hakongera hakagira ishusho hari hafite muri 2024. Umwaka urihiritse ikibuga cy'indege cya Goma gifunze, hari tariki 27 Mutarama 2025. Umwaka uruzuye neza ikibuga cy'indege cy'Igoma gifunze. Baraka kajugujugu yazanye Viviane yavuye mu cyerekezo? Yavuye mu cyerekezo cy'u Rwanda, kuko urabona ibindi bice mu kirere cya Kivu y'Amajyaruguru biracyarimo wasiwasi. Abenshi bari bagenda bakomeje kugenda bavuga ko kiriya kirere cya Kivu y'Amajyaruguru gifite ibibazo. Yego ku mpande zombi zihanganye bagiye bashiraho ubwirinzi. Ubwo yakubutse mu kirere cya East Africa, abantu babonye indege rwose turutse mu kirere cy'u Rwanda. Ubutumwa garutseho n'ubuhe? Ubutumwa bw'amahoro burimo kuba hariho gahunda yo kubahiriza amasezerano y'agahengari hagati y'impande zombi, guverinoma ya Kinshasa na mama 23, ari nako yashizemo ijambo ryo guha amahirwe abaturage avuga ko ibikorwa by'ikibuga cy'indege bigiye gusubukura, maze imirimo y'ubucuruzi ikongera ikabaho. Hari abaturage bari babeshejweho no kuja mu bihugu byo hanze, kuja Kinshasa
kuja n'ahandi bagiye kongera kugira ayo mahirwe yo gukomeza ubuzima bwari bwarabaye nk'ubuhagaze. Baraka, mu kiganiro umuvugizi wa M23 mu bya politike Dr. Oscar Barinda yagarutseho yavuze ko urugendo ruracyari rurerure mu mvugo ye, akaba yavuze ko ibiganiro bigikomeje by'idoha ndetse no mu bindi bice kugira ngo amasezerano azashyirwaho umukono ngo niyo azatuma ikibuga cy'indege gifungurwa. Uyu mugore warahamya ko yaje gufungura ikibuga ko vuba kizafungurwa. Ibintu urabihamya ko bishobora gufungurwa? Ibi bintu ni ukubihamya neza tunabyemeza, kuko urabona ko ibihugu byose byagiye bigira uruhare mu nzira y'ibiganiro bihuje impande zombi. Byari biri maso abaperezida batandukanye b'ibi bihugu bya Afurika banagiye batanga umusanzu wabo mu guhuza impande zombi zihanganye, bashigikiye igitekerezo cyo kuba airport yakongera igasubukura imirimo yayo mu buryo bwo korosha ubuzima bw'abaturage. Mu gihe mama 23 ivuga ko inzira z'ibiganiro zikiriho kandi urugendo rukiri rurerure, abaturage bakurikije ijambo uramama yavuze, kandi wabonaga ko igihugu nka Angola, igihugu nka Togo bafite uruhare runini muri inzira y'ibiganiro. Nabo bari kugenda batangaza ko ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gusubukura imirimo yacyo nyuma y'uko MONUSCO igiye kongera gukora urundi rugendo ruja Uvira mu rwego rwo gushyigikira mekanisme ya cessez-le-feu cyangwa se gahunda yo kubahiriza amasezerano y'agahenge mu by'umutekano. Impande zombi ntabwo zirongera ko guhangana. Abaturage hano muri Goma twagerageje kuganira nabo bavuze ko banyotewe no kongera kubona ikibuga cy'indege gifunguye, ubuhahiranire bw'ibihugu ndetse n'ubucuruzi bikongera kuba mpuzamahanga. Abenshi bavuga ko bibaraje inshinga ndetse inzara, amikoro rwose ndetse n'ubukene bafite, ariko ikibuga cy'indege kigoma kitarafungurwa. Nubwo AS23 ikora byinshi cyane uko twabigarutseho, yabahaye umutekano, yabahaye amazi n'umuriro, imihanda birakorwa, ariko ikibuga cy'indege murabizi rwose ni ikintu gikomeye. Ubwo rero AS23 yakomeye kugenda ishyiramo imbaraga mu biganiro, nubwo ivuga ko kandi niko kuri ibiganiro babishyizemo imbaraga, ariko leta ya Kinshasa akaba ari idashaka gushyira imbaraga muri ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke. Byose tuzakomeza kugenda tubisesengura turuta cyane mwandi bakuru. Uvira, hara muri Uvira muri Kivu y'Epfo, abancancuro ibihumbi n'ibihumbi bivuga ko kuri umunsi none basesekaye mu mujyi wa Uvira. Aya makuru yakugezaho Baraka? Amakuru y'abacancuro kuva muri Israeli baje biyongera ku banyamerika bayobowe n'uwitwa Eric Prince, bari mu misiyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamanutse ku bwinshi. Twakiriye amakuru ko abarenga 500 baraye Uvira, baje no kugaragara mu nama yakozwe uyu munsi yari yobowe n'uwitwa General Yakotumba, abwira abaturage ati force speciale ya Komando Hibu kuva Kinshasa ati nirarinda umutekano wa Uvira. Ubona ko imitwe yitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyepfo baracyafite resistance, bavuga ko badashigikiye ibi biganiro, nubwo MONUSCO, nubwo hariho mekanisme ya cessez-le-feu iteganya ko hari izindi ngabo zizaja kurinda umujyi wa Uvira. Imitwe yitwaje intwaro yo yatangaje ko Uvira irarindwa n'aba bacancuro hamwe n'abasirikare ku ruhande rwa Kinshasa bavuyeyo, baje mu rwego rwo kugira ngo babe hariya babangamire ibikorwa by'amasezerano y'agahenge. Amasezerano y'agahenge barabangamira ibyo bikorwa, ni mu gihe amakuru ya Uvira asa nkaho atuje. Ese abaturage hari muri Uvira batangiye guhunguka hafi Burundi baza, ibikorwa birakomeje cyangwa ibikorwa byarahagaze? Nyuma yuko mama 23 irekuye umujyi wa Uvira, guverinoma ya Kinshasa nayo ikomeje gushishikariza abaturage bari mu Burundi, abaturage bagiye bakomeza imbere muri Fizi, Kamituga na Kalemi kugaruka muri Uvira. Uvira abaturage bari kugaruka. Ikibazo kiri Uvira nuko abaturage bagize impungenge, bavuga ko mbese niba abacancuro bagiye kuba bari hariya, ziriya ngabo ziteganywa kuza kurindura mujyi zo zizahagera gute? Mbese ntabwo byakongera kuzana intambara. Ubona ko na mama 23 nayo iri hafi, burya abaturage bari kugenda batera amaso mu misozi,
bakumva ibisasu mama 23 iri kugenda yohererezanya na FARDC bakavuga ati aha ngaha haracyari imirwano. Ubu M23 yerereye imisozi yaho plateau hano bita Mugwere ni hafi ni kilometero 17 uvuye muri Uvira. Mama 23 irahari n'ibirindiro bikuru biri hariya ubona ko hari imbunda ziremereye. Yes, Baraka aravuga ko Mugwere hariya muri Kivu y'Epfo imirwano imeze nabi, ni mu gihe M23 yubahirije akagahenge twabigarutseho, ariko amahanga aribaza se ibintu biraza kurangira gute byo muri Uvira. Hari n'amakuru nigeze menya mu minsi ishize ko M23 mu gihe ubwicanyi bwabo bukomeje hara muri Uvira rwose shobora kuzajya gutabara. Mu maso yawe mu mboni zawe nka Baraka nk'umusesenguzi w'umwuga, urabona M23 ishobora gusubira muri uriya mujyi wa Uvira vuba hano? Muri gahunda ubwicanyi bwabo bukomeje kubanyamurenge, muri gahunda yo kubahiriza amasezerano ari hagati impande zombi zihanganye, nubwo guverinoma ya Kinshasa iri kugenda cya bugeri bwa nyuma ikarasa ibisasu ikoresheje drone zitandukanye mu misozi ya Haut Plateau ahitwa Minembwe. Icyumweru cyose gishize abaturage bari kugenda bataka, ubona ko bari kwasiga ubuzima nk'inzira karengane. Mama 23 ishobora kuzasubira Uvira mu gihe ibiganiro bafitanye na guverinoma ya Kinshasa byabibuze agaciro, mu gihe amasezerano bafitanye yabatakaje agaciro kayo. Mama 23 kwisubiza umujyi wa Uvira ni nk'iminota, ibintu byoroshye cyane, bari hafi cyane rwose. Ibintu byoroshye cyane, ndetse na Dr. Oscar Barinda bigarutseho mu kiganiro yadoha yavuze ko mu bwicanyi bwabo bukomeje M23 twirwaneho MRDP ntabwo bazakomeza kureberera ubwicanyi bw'abaturage. Birumvikana bamwita Brake Pascal, turi kuri Connect Media TV n'amakuru agezweho abayihuta cyane. Uyu munsi none imirwano ikomeye cyane yabereye mu gace kitwa Mashango muri Rucuro, imbunda ziremereye zirumvikana muri iriya misozi. M23 ikomeye guhangana n'umwanzi ugira ngo igarure amahoro mu bice bitandukanye bya Rucuro. Wazarendo, FDLR, Mai abarundi bari muri biriya bice, imirwano ikomeye cyane. Baraka wagarukiye mu nkengero za Rucuro, umunsi none agerageje gutembera. Izi mbunda ni bande barasa imbunda z'imizinga? Territoire ya Rucuro ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni ko karere kabohowe bwa mbere Mama 23 igitangiza imirwano ihangana na guverinoma ya Kinshasa. Hakiri n'urugendo rurerure, ubona ko ibyicaro by'imitwe twaje intwari ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru harimo FDLR n'abitwa CMC. Yego, babandi banga abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje guhangana cyane na Mama 23 ahitwa Mashango. CMC siyo FDLR. CMC ni ishami rya FDLR ririmo abana bavuka Rucuro benshi bayobowe n'uwitwa Dominique Ndaruhutse n'uwitwa Bigabo. Bose ni abakozi ba FDLR. Hariya icyumweru cyose gishize bari guhanganira muri sheferi ya Bwito abaturage ba Bukombo, abaturage bahitwa Cyamabuye. Mashango uyu munsi bongeye kuva mu byabo, ubona ko bari kwifashisha inzira iberekeza ahitwa Mweso na Gicanga mu rwego rwo gushaka umutekano. Mama 23 nayo iri guhangana nabo kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Imirwano y'uyu munsi rero yumvikanyemo ibisasu biremereye cyane, bimaze no kumenyerwa ko hariya imirimo y'abaturage irimo kuja mu murima guhinga n'imirimo y'ubworozi byose bitagikorwa kuko umutekano hariya ni mukeya kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026. Rucuro buriya M23 akoresha imbaraga nyinshi iva Bunagana, ariko abenshi baribaza ku Rucuro nta mirwano dukunze kumva Bunagana, ariko Rucuro Masisi warikare wenda barayifashe bayivamo bayisubiramo nyuma, n'ibice bitandukanye barongera kubyigarurira. Byagenze bite Baraka ku Rucuro ku Masisi akomeza kumvikana ubwicanyi, akomeza kumvikana ibitero M23 ni bwakwirita rwaniye Rucuro na Masisi? Turabihuza neza n'uburyo hari guverinoma ibiri muri Kivu y'Amajyaruguru. Burya
tubivugeho, tuzaza tunabisubiramo mu kindi kiganiro kirakurikiraho. Hari guverinoma ikorera Beni, ari nayo iha inkunga imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ikiri muri Kivu y'Amajyaruguru na ADF tubunze n'abitwa Ego Nyiragongo Baraka n'ibyarugarutseho ndabyibuka ubwa F23 yafataga umujyi wa Goma. Nyiragongo hari igitero cyagabwe kuri AF23 giciye hano mu nkengero za Nyiragongo ahitwa za Rusayo, ndabyibuka icyo gihe twanagezeyo n'abaturage bagera kuri 4 niba nibuka basiga ubuzima. Uravuga ko Nyiragongo, Rucuro, Masisi hakirimo aba barwanyi bazashiramo bigenza bite? F23 ifite ibikoresho kandi yirirwa ikoresha imbunda ziremereye kugira ngo ibakuremo abaturage muri abice bagira amahoro. Arasabwa iki tuva kuri ingingo? Mbere yo kuva kuri ingingo twavugaga ko imitwe yitwaje intwaro irimo SMC na FDLR bagifite uduce bayoboye muri territoire ya Rucuru, Masisi, Walikale na Lubero. Ubona ko mu bice byamaze kubohozwa muri Kivu y'Amajyaruguru 23 ifite igice kingana na kimwe cya kabiri. Imitwe yitwaje intwaro nayo ikagira ikindi gice iyoboye ifatanyije na guverinoma iri gukorera mu buhungiro Lubero na Beni. Twavugaga ko Rucuru kuba hakibarizwamo imirwano ariko karere kabohojwe bwa mbere imyaka 2 kabishize 23 itatu ahubwo irashize 23 itangije imirwano ihangana na guverinoma ya Kinshasa. Rucuru rero twabwira ko ahitwa Binza n'ahitwa Bwito ni sheferi 2 zitandukanye. Turazunga kuitwa Jomba na Bwisha, ubona ko hataba imirwano. Ariko Bwito ubona ko hari resistance. Abana bavuka hariya baragiye banywa amaraso ya FDLR, bavuga ko bo batazemera kuyoborwa na mama 23. Mama 23 nubwo ifite ibikoresho, amakuru dufite nuko ibidashaka kugira ngo ibahutaze, ahubwo hagenda hakorwa mobilization kugira ngo abana bashyire intwaro hasi, bazere umutima mwiza maze biyunge kuri F23 bidaciye mu mirwano. Girirwa bisakuza rero abaturage bagahunga, mama 23 nayo ikagerageza guprotecting by'abaturage, ariko imirwano hariya twavuga ko igihari. Dusoza abacanshuro benshi hara muri Baraka bakaniye nyuma gukanira ariko ngo inzara igiye kubatsinda hariya. Turabihuza na Walikale naho hiriwe imirwano bara kuba abacanshuro bari hariya Baraka, ubwo ni mu nkengero za Karemi Blackwater. Tugarutse kuba abacanshuro benshi bageze Uvira. Ibi birarangira bite mu gihe babuze ibyo kurya n'inzira ibamanura bageza Uvira? Biragenda bite? Ubona ko ikibazo cy'imihanda burya nicyo kibazo cya mbere abaturage bagira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba abacancuro bageze hariya imihanda igacika bitewe n'imvura, babuze ibyo kurya, babura petrole cyangwa se carburant yo kubafasha mu rugendo bari bafite rwo kwerekeza Uvira. Ari nako imitwe yitwaje intwaro iri hariya ku mugoroba yakoze operation yo gusaka centre ya Baraka. Abaturage bacuruza essence bambuwe igishoro cyabo banataka. Ubona ko hakozwe icyo twita ikoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imitwe yitwaje intwaro ikoresha icyitwa ikoro gusa abaturage ibyo kurya. Abacancuro basabye ibyo kurya birimo amafu, bose bahindutse abakoresha b'ikoro, barashonje cyane. Ubona ko bitaraza no kuborohera nibagera Uvira, kuko Uvira naho havugwa ko hari inzara iteye ubwoba nyuma yuko abaturage bahunze ibikorwa by'ubucuruzi, ibikorwa by'ubuhinzi bikaba bitari byasubira mu mirongo. Mama 23 nayo iri hafi cyane. Abaturage bagifite impungenge bavuga ko bataragira umutima wo kuba bagarura ibikorwa byabo by'ubuzima busanzwe muri Uvira. Abacancuro nabo bageze ari benshi, ubona ko biraza guteza umutekano mukeya mu byitwa ekonomi cyangwa se ubuzima busanzwe ku baturage bari muri biriya bice. Yego turagenda dusatira amakuru yacu. Ndabona ubugizi bwa nabi Wazalendo iri gukorera Shabunda, amahanga yatangiye gutabaza kugira ngo rwose harebwe icyakorwa
andi makuru yose turagenda tugarukaho ni imirwano iri Warikare uyu munsi none barwanye amasaha imbere turagenda tubisesengura. Baraka Pascal ngushimire cyane. Urakoze cyane Joe. Kandi nagwe ikaze mu Rwanda hani mu rugo uzajya ukorera Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, abenshi bazajya bagenda kubona aba kuri Connect Media TV, Inuma TV, The USA New Times bagenda bakubona na Kivu News aho hose bazagenda batubona. Ni hano muri studio, twari muri studio zacu, turagaruka mu masaha imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza bitewe naho muri mako turebera. Turasubira na Rwamasasu Joe kubw'Imana.